ibihe byiza nshuti masoze mbaye nikaza tubana mu biganiro bya siporo bicano kuri YouTube channel yanyu icaho amakuru y'imikino agiye atandukanye ari kuvuga mu isi ya siporo ariko by'umwihariko agaruka kuhavugwa ku mugabane w'Iburayi. Ndagira ngo ukande subscribe niba utarayikanda ntacyo bitwaye rwose kuyikanda aka kanya kugira ngo tujye tubona gatanu kuri gatanu. Hanyuma mbashimire cyane mwamaze kuyikanda mukurikira kandi munakunda ibiganiro tubagezaho. Ekipe ya Arsenal, ndagira ngo tuganire kuri transfer zo muri ekipe ya Arsenal, tuyihe umwanya wayo tuyiganireho tuyisesengure yose biri kuvuga muri ekipe ya Arsenal. Amakuru ahari na yahe na Arsenal nkuko nababwiye umutoza Mikel Arteta yijeje abafana ba Arsenal ngo ari ku isoko rwose ry'igura n'igurisha ry'uyu mwaka iyi mpeshyi 2025. Arsenal ni ikipe tuzabona ku isoko cyane, ni ikipe tuzabona ku isoko cyane. Nawe yarabyitangarije umutoza wa ekipe ya Arsenal aravuga ngo ni isoko rizaba ari ryacu pe, ni isoko rizaba ari rya Arsenal. Rero tugiye kureba amakuru ari kuvuga muri ekipe ya Arsenal, abazaza ni bande, abo bifite amahirwe menshi yo kuza ni bande, abafite amahirwe make yo kutaza ni bande. Ndagira ngo tuganire kuri ekipe ya Arsenal the Gunners. Dore kuri Martinez Zubimendi. Martinez Zubimendi ni umediateur cyane ekipe ya Real Sociedad yo mu gihugu cya Espagne, akina hagati mu kibuga nk'umu central midfielder cyangwa se umu defensive midfielder, umukaseri nimero 6. Martinez Zubimendi rwose Arsenal maze igihe kirekire cyane mwifuza, nk'imyaka 2 itambutse Arsenal yaramwifuzaga cyane ariko bikarangira afashe umwanzuro wo kuguma muri ekipe ya Real Sociedad. Ngira ngo na Liverpool yaramwifuje sezi ishize mu mpeshyi ishize, hanyuma ahitamo n'undi kuguma muri Real Sociedad. Yaramwifuje cyane rwose tanga n'amafaranga ariko birangira umukinnyi we ku giti cyafashe umwanzuro wo kuvuga ngo reka ngume muri Real Sociedad. Arsenal rero yarongera komanga kuri inshuro bwa gatatu, tugiye kugereranya kuri inshuro bisa naho bigiye gukunda kuko Martinez Zubimendi amakuru ava mu gihugu cya Espagne avuga ko yamaze kumvikana personal terms, ibyo umukinnyi agombwa na ekipe yamaze kubyumvikana na ekipe ya Arsenal. Ibyo umukinnyi agombwa na ekipe yamaze kubyumvikana na Arsenal. Martinez Zubimendi, iyo ni intambwe ya mbere ikomeye cyane, kumvisha umukinnyi ko agomba kuza iwawe mukagira ibyo mwumvikana mu masezerano muzagirana. Ibizaba birimo ni ibiki? Martinez Zubimendi yamaze kumvikana personal terms na ekipe ya Arsenal. Iyo bimaze kugenda gutyo ikiba gisigaye ari ikintu kimwe, gutanga amafaranga ekipe nyir'umukinnyi isaba mu gihe bagifite amasezerano, agifitanye amasezerano na ekipe yararimo. Nka Real Sociedad afitemo amasezerano ngira ngo azamugeza 2027. Rero nyine ikiba gisigaye aho ngabo ari kuvuga ngo ese ko twamaze kumvikana n'umukinnyi, ibyo tumugomba twamaze kubishyira ku ruhande, ekipe yo turaganira ibiki? Release clause ya Martinez Zubimendi ni $55 z'amapaundi. Ayo mafaranga Arsenal ngo yiteguye kuyatanga rwose, nta kibazo n'iki na kimwe ifite. Ni amafaranga atari menshi ku mukinnyi nka Martinez Zubimendi. N'undi abakinnyi bo muri middle class b'imyaka ni izi ngizi, ni 50 hagati ya 50 kugeza kuri 70 gutya. Abari umukinnyi rwose muri middle class 75 kuzamura z'amapaundi, abari umukinnyi wo muri first class. Third class cyangwa se abakinnyi dusanga nyine mu cyiciro kindi gikurikira cya gatatu niho tubona bari kugura za 35 kugera muri 50. Urumva? Ariko nyine umukinnyi wo muri middle class rwose uvuga ngo uyu mukinnyi nyine ntabwo ari mubi ariko nta nubwo ari gitangaza cyane, nize rwose ni $50 kugeza muri 70, hagati ya 50 na 70. Arsenal iteguye kuyatanga kuri Martinez Zubimendi. Ntabwo ari amafaranga menshi, 55 ni amafaranga make cyane, ni amafaranga atari menshi mu isoko ry'iminsi, ni amafaranga atari menshi rwose. Umunyamakuru mu gihugu cya Espagne bita Juan Castro niwe yerutse kuvuga ejo bundi ngo Martinez Zubimendi kujya muri Arsenal mu bibare nk'ibyarangiye. Umunyamakuru kuri tele, urumva ngende hani Huye Butare, hani Huye rwose habarizwe ekipe ya Mukura n'ikipe y'Amagaju hano hirya ya Nyamagabe. Amakuru y'ayo ma ekipe mbanyafite cyane imbere mu gihugu, nyine mbanyafite nyizeye nk'umuntu uri kuri tele imbere mw'indani. Uyu rero bita Juan Castro n'uw'indani muri Espagne, nawe akorera muri Espagne, nyine iwabo ni muri Espagne, ni naho akorera, ni naho atarira amakuru ye. Yatangaje ngo umuntu bita Martinez Zubimendi kujya muri Arsenal mu bibare nk'ibyarangiye. It's a done deal. Martinez Zubimendi muri Arsenal, it's a done deal. Juan Castro niko abivuga, ntabwo ari kubivuga, ni Juan Castro. Ndi gukotinga ibyo Juan Castro yavuze ngo Martinez Zubimendi mu bibare nk'ibyarangiye. Ariko nyine mukurikije ibyo amaze kubabwira, Arsenal iteguye gutanga amafaranga $55 za release clause ye, igiciro cye ku isoko muri ekipe ya Real Sociedad.
umukinnyi wamaze kumvikana personal terms, ibyagombwa ibijyanye n'umushahara, ibiki n'ibiki, amabonasi, ibintu byetandukanye, signing on fees byamaze kumvikanwa hagati ya Martinez Zubimendi na Arsenal. Hanyuma igisigaye nuko Arsenal yatanga amafaranga 55 yiravuga ngo nta kibazo twayatanga. Ku komunika muri equipe ya Real Sociedad bababwira ngo umukinnyi wanyu twarumvikanye, amafaranga tuzabaha ari muri release clause turemera kuyatanga 55. Ni ikintu cyoroshye cyane. Juan Castro akurikije ibyo byose nibyo ari kubonera muri Espagne muri equipe ya Real Sociedad, akavuga ngo deal y'umuntu bita Martinez Zubimendi kujya muri Arsenal, it's a done deal. It's a done deal. Martinez Zubimendi reka tubijyanirane na deal ya Thomas Partey, kuko Thomas Partey nimba hari umuntu ari ugiye gutuma asohoka muri Arsenal muri iyi mpeshyi ni umuntu bita Martinez Zubimendi. Martinez Zubimendi ari kwinjira akabisikana n'umuntu bita Thomas Partey ari kwisohokera yigendera. Thomas Partey arasoza amasezerano ejo bundi rwose mu kwa gatandatu, arabasoje amasezerano y'imyaka 5 yasinye ubwazaga muri Arsenal 2020 avuye muri Atletico de Madrid. Thomas Partey kuva kwikubitira kuva umwaka ushize, Thomas Partey gahunda yari uko amasezerano agomba kurangira asohoka muri Arsenal kuva umwaka ushize. Icyo ni icyemezo Arsenal yafashe by'umwihariko Arteta umutoza wabo mukuru. Thomas Partey yaje hasanga umuvandimwe rwose Mikel Arteta. Arteta yaje muri 2019 ngira ngo ni mu kwa 10 nimba nibuka neza, nimba atari mu kwa 12. Hanyuma Thomas Partey aza kuzaho muri 2020. Yaravugaga ngo mu myaka 4 tumaranye, ubwo yene ni sezi ishize ikimara kuranya, ndi kwabwira ibyo yatekerezaga muri sezi ishize. Mu myaka 4 tumaranye, Thomas Partey ni umukinnyi mwiza ariko utarabonye umwanya wo kumpa ibyiza angomba mu kibuga. Kubera iki? Kubera imvune. Thomas Partey ni umukinnyi utaragize igihe kirekire cyo gukina muri equipe ya Arsenal bitewe n'imvune nyinshi yabaga afite muri buri sezo rwose, yavunikagamo 2-3. Urumva ni umukinnyi nko nguvunitse 2-3 muri sezo agukinira imikino mike, yaba ya shampiyona yaba ibikombe bigiye bitandukanye, yaba niyo wagiye gukina ku mugabane Burayi. Aravuga ngo rero Thomas Partey impamvu namurekura suko ari umukinnyi mubi, ahubwo impamvu namurekura nuko nyine umwanya wo gukina business ntabwo amininga business, ntabwo abona umwanya wo kumva ibyo mushakamo mu gihe mukeneye, kuko ntabwo bari kubera iki aba yavunitse. Ariko Mikel Arteta abonye umupira Thomas Partey ateye iyi sezo atavunitse, akabona uburyo amufashije muri iyi sezo atavunitse n'agahera, afashe umwanzuro avuga ngo Thomas Partey nahagume. Thomas Partey nahagume. N'akaguru n'akaboko ka Andrea Berta kakazamo yego bitewe n'umupira mwiza Thomas Partey akinnye, yego mugiye kuzana umukaseri wundi Martinez Zubimendi, ariko se mwizeye gute ko azaza agahita ahura n'imikinire yanyu 100% completely? Andrea Berta mu biganiro yajyanye na Mikel Arteta ikigaragara nuko havuyemo ko bagomba gusinyisha Thomas Partey andi masezerano y'imyaka 2 akaguma muri equipe ya Arsenal, no mukaseri wundi akaza Martinez Zubimendi akabategurwa by'igihe kirambye. Ariko na Thomas Partey ntaho agiye ahari. Kuzana umukinnyi mwiza ntibivuze kurekura beza wari ufite, iyo ni filozofi twari ibikombe. Kuzana umukinnyi mwiza ntibivuze kurekura umwiza wari ufite. Watunga beza babiri bakagurisha igikombe ushaka, ariko mu gihe ufite umwiza ukamurekura ngo nuko uzanye undi mwiza, birangira rimwe na rimwe uwo mwiza atakubereye mwiza nkuko wabitekerezaga, igikombe ukakibura. Agumanye Thomas Partey agiye kumugumana Prito, gahunda yari nuko agomba guhabwa amasezerano y'imyaka 2, hakajyaho na option yuko afata undi wa gatatu bikunze. Ko Thomas Partey afite imyaka 31, zasoza amasezerano afite imyaka 30, ubwo ni 3 byakunda babona bakimukene bakabashyiraho n'undi umwe akagira 31 muri equipe ya Arsenal. Ariko Thomas Partey ubwo arahaguma, niyo mpamvu nari mbijyanye na deal yandi ya Martinez Zubimendi. Zubimendi araza ariko na Thomas Partey ahagume. Thomas Partey ahabwa amasezerano y'imyaka 2 y'inyongera ahagume muri equipe ya Arsenal ku myaka 31, azageze 33 agihari. Na Martinez Zubimendi nabibasobanuriye ko it's a deal done kuri Juan Castro nkuko abitangaza umunyamakuru muri Espagne ukurikiranira hafi deal ya Martinez Zubimendi. Aratangariza abakunzi ba Bom Sports ko umuntu bita Martinez Zubimendi ari ikibazo cy'igihe agomba kuza muri equipe ya Arsenal sezikirangira. Indi deal rero Victor Gyökeres rwose umuntu bita Andrea Berta ngo aramufana. Andrea Berta no mu Sporting muri equipe ya Atletico avuyemo, no umuntu wagiye witungira abataka ba bad boys gusa, bataka bibanyazwa nimba ari ikintu azwiho pe ni recruitment y'umwataka. Andrea Berta
uyu mutaliyani rwose uri kuyobora umupira muri ekipe ya Arsenal, ikintu azwiho kurusha ibindi byose ni ikintu cyitwa transfer, gukora transfer reka itoma y'umwataka. Reba bataka tuze muri ekipe ya Atletico, ariko genda urebe bavandimwe bagiye batandukanye ba Diego Costa, ba Torres, ujye kuri abavandimwe ba Memphis Depay, ujye kuri umuvandimwe wundi Luis Suarez amukora muri ekipe FC Barcelona, azanyemo uyu mupeti Juan Alvarez. Reba iki gisore yazanye Alexandre Soho agikuye muri ekipe ya Girona, azwiho kugura bataka pe. Ikintu cyitwa umwataka, ijisho ry'umwataka Andrea Berta arigira, aravuga ngo iyi kipe najemo turabibona twese ko ikeneye umwataka pe. Iyi kipe bita Arsenal ni ikipe ikeneye ikintu bita umwataka, wa wundi hatari katyusho udahusha sniper muri box. Aravuga ngo mu bataka beza sifite kugeza ubu ngubu bafite maturite, bakuru, bakina, bahozaho, batsinda. Victor Gyökeres umunya Swede w'imyaka 26 ukinira ekipe ya Sporting Club Portugal arimo, yaramushimye byimazeyo. Andrea Berta akunda cyane umuntu bita Victor Gyökeres. Urukundo afite Victor Gyökeres nirwo ruri gutuma ashyiramo imbaraga zose zishoboka ngo arebe ko yazana uyu muvandimwe Victor Gyökeres muri iyi mpeshyi. Ibiganiro byaratangiye biri kujya mbere hagati ya Andrea Berta n'abahagarariye Victor Gyökeres kugira ngo areho nyine bahuriza n'ibiki bumvisha umukinnyi ko yaza muri ekipe ya Arsenal, ari ekipe ifite projet nziza, bakorana bikagenda neza. Bidakwiye ko ariko na ekipe ya Liverpool na Chelsea nazo tutibagiye ngo na ekipe ya ATM nayo byigeze kuvugwa muri Istanbul ko zose ziri kwifuza umuntu bita Victor Gyökeres, ariko yamaze gutera intambwe yeruye iganiriza abahagarariye Victor Gyökeres na ekipe ya Arsenal. Aba muri hafi nawe bakemeza ko ya prefera kuza muri Premier League, ndavuga Victor Gyökeres, kurusha kujya mu zindi shampiyona zo ku mugabane w'Uburayi, yahitamo Premier League. Kandi ngo imwe mu ekipe yajyamo muhamureberera hafi, bakurikirana hafi diru ngo ni ekipe ya Arsenal. Abona ariyo ekipe ifite umushinga nyine uri kuraninga, kandi koko ugiye ureba umushinga wa Chelsea yego uri kugenda neza, uri gutangira gake ariko ntabwo urafata irangi. Umushinga wa Man U nibwo ugitangira, baracyari muri starting process. Rakavuga ngo ku myaka 26 nkeneye kujya ahantu noneho dukomeza mu mushinga uhari urambye wo gutwara ibikombe. Uwo mushinga akaba yahitamo kujya muri ekipe yihe ya Arsenal. Rero nyine umuntu bita Victor Gyökeres ari mu biganiro, abamuhagarariye bari mu biganiro na ekipe ya Arsenal, ndavuga uhagarariye nyine ekipe ya Arsenal Andrea Berta, kugira ngo barebe uburyo basinyisha umuntu bita Victor Gyökeres muri ekipe ya Arsenal mu mpeshyi y'uyu mwaka. Umwataka we muri Arsenal agomba kuza kandi reka mbasobanurire ku kintu cy'umwataka muri ekipe ya Arsenal. Arsenal ifite filozofi igenderaho, turagura umwataka cyangwa se n'undi mukinnyi wese mwiza ariko tudahenzwe. Aho kandi murakumva neza, tudahenzwe. Turagura umukinnyi mwiza ariko tudahenzwe. Bifuzaga byimazeyo umuntu bita Tete yakundaga umuntu bita nanone aracyamukunda, urukundo amukunda rwose ngo ntawe rwagiye, umuntu bita Alexander Isaac, ariko arahenze rwose. Ekipe ya Arsenal kumwafodinga gutanga amafaranga kandi ikeneye gukora n'izindi transfer muri iyi mpeshyi, izane Martinez Ubimento, tumaze kuvuga ko RD Rudani 55 zishobora kugenda z'amapaundi, kujya gutanga izindi miliyoni zirenga 100 z'amapaundi, nabwo uzana umukinnyi nka Alexander Isaac azaba zibaye miliyoni 155 cyangwa se 160 nziza z'amapaundi utanze ku bakinnyi babiri, kandi ikeneye gushyiramo abandi bakinnyi beza muri defense yabo no mu busatirizi. Icyo kintu ntabwo Arsenal yateguye kugikora, gutanga amafaranga menshi y'umurengera ku mukinnyi. Rero Victor Gyökeres ntabwo ahenze, ni miliyoni 60 rwose z'amapaundi, 60 hagati ya 60 na 70 arazitangwa rwose ze muri ekipe ya Arsenal. Urumva ntabwo ari amafaranga menshi. Aho gutanga miliyoni 100 ku mukinnyi umwe w'umwataka, watanga 70 ku mukinnyi wundi w'umwataka nawe mwiza nka Victor Gyökeres, hanyuma ugasevinga izindi 30 ukazeraho kwa Martinez Ubimento, ongeraho 25 ukongera ukabona Martinez Ubimento. Urumva nyine mu buryo bw'amafaranga Arsenal ku mafaranga kuri Victor Gyökeres ntabwo iri guhendwa cyane, ntabwo bikabije. Icya kabiri,
abantu benshi batekereje kuri Benjamin Sesko ataracyari muto, imyaka 22 yaza agafasha Arsenal igihe kirambye, imyaka 8 myiza, bra Alexander Isaac imyaka 24, yego ni bato, ariko umuntu bita Andrea Berta afite ngo filozofi yo kuvuga ngo nta mpamvu yo kuzana abantu baje kudusubiza inyuma muri equipe ya Arsenal. Abakinnyi bungubu dufite abatoya ni ba Saliba na ba Bukayo Saka bari kuzamukana batimba muri 23 bayisiga bajya muri 24. Kuki twajya kuzana umwana w'imyaka 21, umwana w'imyaka 22 ngo aje kudufasha gutwara igikombe cya champion? Bakeneye abakinnyi bakuru nka Declan Rice bari kugira muri 27, ba Martin Odegaard bari bakaba muri 7. Bakeneye abakinnyi b'aba grand joueur bakuze mu mutwe bafite maturité yo gutwara ibikombe. Niyo mpamvu bari kuvuga bati twa prefer umuntu bita Victor Gyökeres imyaka 26 kurusha guprefer umwana w'imyaka 22 bita Benjamin Sesko. Maturité n'icyo umukinnyi agiye gutanga mu kibuga n'icyo ari buze gutanga muri dressing room, umukinnyi mukuru nyine ubukure bw'umukinnyi mu kibuga burakora no hanze y'ikibuga muri dressing room. Arsenal rero avuga ngo twaza n'umukinnyi mwiza ariko nanone ukuza, apana byo gukura mu myaka, mukuru nyine ufite maturité. Na Martinez Zubimendi arifite imyaka 28, Martinez Zubimendi ni mukuru. Bakeneye ni gushyira nk'abakinnyi bafite maturité, ubukuru mu mutwe, bamaze igihe kirekire bakina ku buryo hari market experience bafite bazakongerera muri equipe ya Arsenal, hari boost bari buze gukora muri equipe ya Arsenal, dressing room igahinduka, ibitekerezo bigatera imbere. Victor Gyökeres ibiganiro birakomeje, Arsenal ramushaka cyane, ibitego 42 mu mikino 46 amaze gukina mu marushanwa yose muri iyi season muri equipe ya club ye yonyine, muri equipe y'igihugu naho teranyije bigira muri za 76 mu mikino 50 n'ingahe, ni gihanyaswa n'icyataka kitabaho cyane. Umuntu bita Victor Gyökeres n'urundi rwego rwose, n'urundi rwego. Tujye kuri umuvandimwe bita Jamie Carragher yavuze ati umuntu bita Mikel Merino ati umukinnyi ukina hagati mu kibuga muri equipe ya Arsenal yavuze ngo yatengushye abantu bose bamwibeshyagaho cyane, yarabatengushye cyane, gutenga abantu bamwibeshyagaho, agaragaza ko bibeshye kumukinisha nk'umusimbura wa Kai Havertz, agakina ku icyenda nka false 9, akaza agatanga umusaruro, akaba ari guproviding ubungubu, ari gutsinda ibitego, ari gufasha mu gupositiona, mu kwataka imipira mu kirere, mu gutsinda amadiwe, mu kwiruka ikibuga kinini. Uziko umuvandimwe Mikel Merino niyo mukinnyi ugenda gake muri equipe ya Arsenal, nyine ku muvuduko niyo mukinnyi ugenda gake, ariko niyo mukinnyi kuva yatangira gukina bihoraho ejo bundi rwose Kai Havertz avunika, niyo mukinnyi umaze gukavaringa ibirometero byinshi, niyo mukinnyi umaze kwiruka ibirometero byinshi muri equipe ya Arsenal. Si Martinelli, si Lewis Kelly, si Bukayo, si Ode, si Rice uhora wirukankana imipira ibibuga byose hagati mu kibuga yatatanye. Ni Mikel Merino umaze kwiruka ibirometero byinshi kuva yatangira gukina bihoraho, ari guha Arsenal icyo Kai Havertz yahaga Arsenal igihe yakinaga. Gukinisha false 9 bisaba iki? Imbaraga zo mubiri arazifite, Mikel Merino arazifite. Gabari gihagararo aragifite, Mikel Merino aragifite. Hanyuma se ariyangaja muri duel mu set pieces, Mikel Merino aragikora. Aricyo kintu Kai Havertz afashe Arsenal kwataka imipira ya set pieces, agihuriyeho nande na Mikel Merino bitewe n'igihagararo bafite na détente yo gusimbuka akagira hejuru mu kirere cyane, imipira y'imiterekano rwose. Mikel Merino na Kai Havertz abari hejuru cyane. Hanyuma akagira n'ikindi kintu rero, box to box, aricyo kintu arusha Kai Havertz. Nivuga ngo we azi uyu muvandimwe Rui de la Fuente utoza ikipe y'igihugu ya Espagne ubu ngubu yigeze kumuvugaho mu gikombe cy'Uburayi ejo bundi cyagiye atsinda igitego Abadage cyabasezereye babatsinda 2-1 muri extra time. Murakibuka igitego cy'umutwe yateye kabisa, agapira Dani Olmo yarateruye arasimbuka ajya mu kirahita agakubita premier poto. Yaravuze ngo bamwe mu bakinnyi beza mfite bazi kwipositiona, bazi kuba ahantu runaka igihe runaka bikwiye. Umuntu bita Mikel Merino ni uwa mbere, position rwose ye azi kuyikora igihe nyacyo ahantu nyaho. Icyo gihe rero usanga Mikel Merino ari gutanga serivisi za box to box nziza. Mikel Merino uzarebe nubwo bari gukina false 9 ariko agera muri box ya equipe adversaire, ariko Arsenal na drive umupira yawujyanye muri final third, ariko Arsenal ari gukina umupira mu kibuga cyayo. Mikel Merino umwe bakinnyi bakora kuri baro nyinshi, aza muri box to box.
ava muri box ya equipe adversaire aza gukina baro hagati mu kibuga. Muribuka n'igitego igitego yatsinze Real, reka nkibibutse neza cyane. Igitego yatsinze Real ni baro yarahawe na Thomas Partey hagati mu kibuga, hanyuma ahita yihindura ayitanga kwa Declan Rice ibumoso kwa Lewis Skelly. Declan Rice arayirukankana ayitanga kwa Leandro Trossard. Leandro Trossard aracenga rimwe atanga baro kwa Lewis Skelly. Lewis Skelly asanga umuntu bita Mikel Merino yamaze positiona muri box ya equipe adversaire, yarabanje arinjira arabajijisha ahita acomoka maragaruka nka metero ebyiri. Lewis Skelly ahita muha baro ahita yifrapa atayihagaritse, habajyemo igitego cya gatatu cya equipe ya Arsenal. Muribuka nyine igitego cya gatatu kuri ya match ya Real Madrid na Arsenal ya Champions League kimwe cya kane kirangiza ya 3-0 kuri Stade Emirates. Ni ukuvuga ngo nyine box to box aragenda arihuta, ikibuga aracogoga. Ibyo bintu bifasha Mikel Arteta gukerea siri nombre hagati mu kibuga, ndetse n'igihe amukeneye muri box akaza kuhamusanga. Mikel Merino n'umwe makinyi ari kwitwara neza cyane, bari kugira discipline tactique mu rwego rwo hejuru. Icyo Mikel Arteta ari kumushakaho ari kukibona. Waba uri ndashima udashimiye umuntu bita Mikel Merino kubyo amaze gutanga nyuma y'ivunika rya Gabriel Jesus n'ivunika rya Kai Havertz, ari gufasha cyane equipe ya Arsenal. Reka tujya kwindi transfer rero. Mu Badage barakubwira ngo come on and get him, muze mu mutware, ni muze mu mujyane. Ninde bavuga? Ni Kingsley Coman, uyu mufaransa w'imyaka 28. Kingsley Coman, Arsenal rwose ngo iri kuganira gake n'abamuhagarariye bareba uburyo yaza muri equipe ya Arsenal kuza guhanganira umwanya n'umuntu bita Gabriel Martinelli. Iki cya Arsenal cy'umwaka utakomeza kizaba kiryana we. Uziko haba barashira ko mbona bari seriye cyane. Amaze gukina imikino 28, atsinda ibitego 5, atangamo assist enye, uraro rw'ibitego 9 mu mikino 28. Ntabwo nabimugayira kuko iyo yabanjemo ni mike cyane irabarika. Yongera amasezerano ejo 2022, ndavuga Kingsley Coman muri equipe ya Bayern Munchen, azamugeza 2027, yari yongereye imyaka 5. Ariko kubera umwanya wo gukina wabaye muke rwose muri equipe ya Bayern Munchen kuva Yumupeti yazamo, Yumupeti w'umufaransa Mikel Olise, hanyuma na Jamal Musiala bakaba bamukinisha kenshi ku ruhande, bituma nyine yaba Leroy Sané, yaba Serge Gnabry, yaba Kingsley Coman babura umwanya wo gukina. Niyo habonetse uvamo muri abo batatu ni Leroy Sané kenshi uvamo akaza gukina ku ruhande, ariko nyine umuntu bita Serge Gnabry na Kingsley Coman umwanya wo gukina wabaye muke cyane. Nibyo biri gutuma riravuga ngo nasoka muri equipe ya Bayern Munchen. Kuki Arsenal gutekereza ku mukinnyi nka Kingsley Coman w'imyaka 28? Cyo kintu ntakibasobanuriye cyane, nizere ko mu kibuga. Nababwiye ngo Arsenal iremeza ko aho umushinga wayo ugeze bageze mu rwego rwo gusarura ibyo babibye. Gusarura ntabwo uzana abana b'imyaka 12 ngo bikorere 100 ngo batware ibikombe. Gusarura ukenera abantu b'abasore b'abakarani bafite imbaraga, baturiye ibyuma, bafite bafite ibitugu, bafite ibikanu, bagatwara ibikombe bakikorera bakajyana mu kabati k'iwawe. Aravuga ngo yatwaye ibikombe muri equipe ya Bayern Munchen byinshi, harimo na Champions League 2020, anatsinze igitego kuri finale batsinda equipe ya Paris Saint-Germain. Iyo Paris Saint-Germain yatsinze niyo yakuriyemo ne equipe yakiniye equipe nka Juventus de Turin. Maturité irahari, icyo ashaka arakizi, n'umukinnyi mukuru, nta kintu kinini cyo kumubwira. N'umukinnyi uzi neza ko projet turimo ahantu igeze ari gutwara ibikombe. Kingsley Coman imyaka 28 aba ari umukinnyi wishimira gutwa. Nyine nawe urabyumva kumvisha umwana imyaka 21 nk'uyu mupetsi wa equipe ya Atletico Bilbao, uyu mupetsi kako kanyibagira kagapetsi de Nico Williams. Merci beaucoup Nico Williams. Kumvisha Nico Williams uburyo mugiye kurwanira igikombe cya champion na equipe ya Manchester City na Liverpool na Chelsea, avuye muri Bilbao atanatekereza na champion imbere ya Barcelona na equipe ya Real Madrid na Atletico de Madrid. Ni ikintu kiba kigoye, no kumushyiramo nyine imitekerezo bishya, agiye kwisanga muri, nuvuga ngo aba yisanze muri situation nshya ataramenyereye.
yisanze mu mwanya wo kujya muri ekipe itwara ibikombe kandi ahantu yarara yari umukinnyi nyine wikinira agamije Big Four yitwara neza muri Europa League hanyuma abona umwanya muri ekipe y'igihugu baze bakine n'abatwara ibikombe sava ari ekipe yakiniraga ntabwo ari ekipe y'ibikombe ntabwo ari ekipe itangira umwaka ivuga ngo tugiye kurwanira igikombe cya shampiyona ntabwo ari ekipe itangira umwaka ivuga ngo tugiye kurwanira igikombe cya Copa del Rey ariko iyo uzanye umukinnyi mukuru nka Kingsley Coman avuye muri ekipe ya Bayern Munchen ni ekipe nkuru ku buryo mu myaka igera muri ngahe 6-7 hamaze uba uvuga ngo ni umukinnyi nizera neza ko yumva filozofi yo gutwara igikombe kuri ekipe nkuru rero Kingsley Coman dushobora kumubona yinjiye kurusha uko Nico Williams yakinjira njye niko ntangiye kubibona kuko uburyo bari gushyira imbaraga muri deal ya Nico Williams ya Kingsley Coman bishobora kuza gutuma Nico Williams ajya ku ruhande hakaza Kingsley Coman kandi nyine ntabwo bose bazira icyarimwe ntabwo byakunda Gabriel Martinelli ashobora kuhaguma hakaza Kingsley Coman ugatuma umukinnyi muto nka Gabriel Martinelli n'umukuru wa maturite nka Kingsley Coman ariko n'ubundi ufite Gabriel Martinelli uzanye Nico Williams bose n'abakinnyi bakiri bato n'abakinnyi bose bakiri kurema profile zo kuba abakinnyi batwara ibikombe nakadute rwose rero umuntu bita Kingsley Coman ekipe ya Arsenal iramwiteguye cyane kugira ngo urebe uburyo yakinjiramo muri iyi mpeshyi aze muri ekipe ya Arsenal avuye muri ekipe ya Bayern Munchen hanyuma rero mwari mubizi abafana ba Arsenal ko ejo bundi nibyo ntabwo ari ejo bundi ku cyumweru Liverpool iramuka itsinze ekipe ya Tottenham Hotspur si no kubatsinda ni ukunganya gusa Liverpool ubu ngubu irabura inota rimwe gusa ngo twari igikombe cya shampiyona muri ubu buryo ariko mworoheje akazi abafana ba ekipe ya Arsenal akazi karoroshye cyane kuri Ernest Road naramuka nganyije na Tottenham ya Ange Postecoglou kuri Anfield Road aratwara igikombe cya shampiyona cya 20 ahitanganya na Manchester United Arsenal ndagira ngo mbabwire ko muri iyi season yababereye mbi cyane habayemo kunganya kwinshi cyane niyo kipe nyuma ya Everton yanganyije imikino myinshi ya Premier League 13 ntabwo wanganya imikino 13 muri 38 ngo twari igikombe cya shampiyona n'isigaye yose wayitsinda ntabwo wanganya imikino 13 muri 38 ngo twari igikombe cya shampiyona ntibibaho pe ntibishoboka 13 imikino myinshi cyane banganyije amakarita y'imituku menshi kunganya imikino myinshi kudahozaho mu by'ukuri ubona ko byatumye ikipe ya Arsenal itakara ku gikombe cya shampiyona kugeza ubu ngubu turi kuvuga ngo ikipe ya Liverpool ninganya na Spurs irahita itwara igikombe cya shampiyona harimo difference y'amanota 12 rwose n'akazi koroheye cyane ikipe ya Liverpool de Cox ubona ko yo yabisoje hakiri kare cyane hanyuma rero Arsenal gushaka umukino ukina n'ubwo na Nico Williams mwita Ohina Sunset rero ekipe ya Arsenal ngo irareba uburyo yamuzanamo ariko ntabwo iri kubishyuramo cyane iri kubigendamo gake ni umukinnyi ukina hagati mu kibuga asatira ntabwo ari yaho nyine kwa Martin Odegaard amaze gutsinda ibitego 15 muri iyi season afite imyaka 24 ni attacking midfielder ariko nyine azi umupira mwinshi cyane imbaraga gabare ibice byose bamona nk'umusimbura mwiza wa Martin Odegaard mu gihe Odegaard yabavunitse cyangwa se agize ikindi kibazo baravuga bati uyu mupeti rero Ohina Sunset yaza kugira ngo adufashe narabwiye ngo Arsenal ikeneye gushyiramo umukinnyi ukina hagati mu kibuga umwe cyangwa babiri umukinnyi w'umudefenseri n'umukinnyi w'umwataka n'umukinnyi ukina ku ruhande kwa Gabriel Martinelli cyangwa se umupolivero wakina kwa Gabriel Martinelli no kwa Bukayo Saka ariko abakinnyi bero Arsenal ashaka gushyiramo ni umudefenseri ni umukinnyi ukina hagati mu kibuga umukaseri ni umukinnyi ukina kuri nimero 9 Forster kumwataka n'umukinnyi ukina hehe ku ruhande rw'iburyo cyangwa rw'ibumoso hashobora kuzamo n'abandi ariko abo rwose bane iyo myanya yose uko ari Arsenal iteguye gushyiramo abakinnyi beza bazaza kwifasha muri sezita rero nyine mupeti nk'uyu ukiri muto Sunset imyaka 24 gutsinda ibitego 15 muri iyi sezo ubona ko nyine umukinnyi w'umwataka midfielder ukina hagati mu kibuga yataka satira gutsinda ibitego 15 muri sezo ntabwo bari bibi hanyuma Mason Paul bamwita Paul Mason ni umunyamakuru akaba n'umufana byimaze wa ekipe ya Arsenal afana cyane ekipe ya Arsenal Paul Mason yavuze ngo iyi Paris Saint-Germain mubona match ya Paris Saint-Germain mbibutse ko izaba kuri 20 na zingaidi ni kwa kabiri ubwo ni kuri 28 kwa kabiri rwose ku isaha y'isatatu kuri Emirates Stadium
Arsenal yakira ekipe ya Paris Saint-Germain match ibanza kimwe cya kabiri kirangiza cya UEFA Champions League. Yavuze ngo iyi rwose iyi Paris tuzayitsina match ibanza niyo kwishyura. Ati Paris tugomba kwitera match ibanza niyo kwishyura. Ati abantu babonye match nziza yagize bakina na ekipe ya Liverpool match ibanza Parc des Princes match y'agatangaza imwe muri match nziza performance twabonye y'agatangaza bushe ekipe yagira ekipe yose yakifuza kugira. Atariko nubwo bagize iyo performance nziza ntitwirengagize ko batsinzwe. Tibakinnye neza ariko birangira batsinzwe. Ati nubwo byashukurangira basezera ekipe ya Liverpool kuri penalty, atariko nanone Liverpool yagerageje gukina umupira mwiza kuri Anfield Road. Aravuga ngo ikindi murebe match ya Aston Villa uburyo yagenze 3-2 match yo mu gihugu cy'Ubwongereza kuri Villa Park mu mujyi wa Birmingham. Ati rwose Paris Saint-Germain ntabwo binteye twebwe twabasha kwitsinda arereto recto verso. Aravuga ati nimba naratsinze yari match ibanza niyo kwishyura, why not tutayitsinda na Paris Saint-Germain match ibanza niyo kwishyura. Ariko ni ikintu cyo kurindira tukareba. Akandi ka update gahari tukiraho ngaho icyo mwamenya nuko iyi firigo propose umushinga wuko ekipe yajya iba ari yaje mu makipe 8 ya mbere. Murabona ari amakipe 8 ya mbere ine muri League Phase muri Champions League ari yabo 8 ya mbere agahita abona na ticket direct ya kimwe cyo8 kirangiza. Ego propose umushinga wuko ayo makipe yajya kinira imikino yabo yo kwishyura kimwe cya kane kirangiza na kimwe cya kabiri yo kwishyura ikabera mu rugo. No kuvuga ngo urareba nka Arsenal ngubu match yabo izakina na equipe ya Paris Saint-Germain match ibanza izabera mu rugo Emirates. Hayime iyo kwishyura bere kuri Parc des Princes. Nyamara Arsenal yaje mu makipe 8 ya mbere, equipe ya Paris Saint-Germain yo yaje mu equipe 16 yandi yakinnye imikino ya kamarampaka. Itsinda equipe ya Brest murabyibuka ibitego 10 ku busa yesezera 3 ku busa 7 ku busa. Baravuga ngo mu mikino ya kimwe cya kane kirangiza n'imikino ya kimwe cya kabiri kirangiza mu gihe iyo kipe yaba yabashije kugerayo muri ya yindi nyine yageze muri yaje muri ya yandi 8 ya mbere, iragihabwa amahirwe yakira umukino wabo wo kwishyura hehe mu rugo. No kuvuga ngo ubanza ubere hanze uwa kabiri uze kubera hehe ubere mu rugo. Ikindi kandi barapropoza yuko kwa amakipe aturuka mu gihugu kimwe mbere yo kugira muri kimwe cya kane kirangiza atajya agira ahantu ahurira, ngo zigahura zigeze muri kimwe cya kane kuzamura. Hanyuma bari gupropose no gukuraho extra time. Nuvuga ngo bakuru extra time amakipe mujyanganyije bahita bajya direct kuri penalty nta bintu by'iki by'ama extra time. Urumva baravuga bati nimba match wenda ya Real Madrid yari kimwe ku busa Santiago Bernabeu, hanyuma match karangira iyo ari ibanza yo kwishyura kaza n'ubundi kabira Metropolitano bakina Atletico de Madrid, Atletico gatsinda Real kimwe ku busa nabwo kuki hagiye kwa indi minota 30 y'inyongera ngo bajye gukina kandi Santiago Bernabeu yitarakirweyo. Bagasanga ibyo bintu bitagize bite bidahuranye n'ibitari fair. Bakavuga bati reka iyo extra time iveho bakina iminota 90 ihura utsinda ndamutsinda mukuremo n'ibinaniranwa bahita bajya muri penalty nta bintu by'iminota y'iki ya extra time iri ya 30 bashaka kwikuraho rwose. Bashaka kubikuraho. Izo ni updates za UEFA bari gupropose abajya bakora muri UEFA. Ubwo mu cyumweru gitaha mu byibuke rwose mu byize ko kwa kabiri na Arsenal na Paris Saint-Germain, hanyuma kwa gatatu na equipe Inter domina na equipe ya FC Barcelona. Jorginho agomba gusohoka muri equipe ya Arsenal. Jorginho rwose agomba gusohoka. Jorginho yakina equipe ya Arsenal imikino 78 kugeza ubu marushanwa yose kuva yagiramo aguzwe miliyoni 12 avuye muri equipe ya Chelsea. Uyu mutaliyani mu Brazil rero Jorginho amakipe yo muri Brazil n'ubundi niyamushaka cyane. Jorginho buriya no mu Brazil naho yavukiye naho yakuriye nubwo akinira equipe y'igihugu y'Abataliyani, ariko Jorginho n'izina uraryumva nyine ko ari Brazil. Jorginho amakipe yo muri Brazil aramushaka cyane rwose. Impeshyi arabasoje amasezerano, equipe ya Flamengo yaramwifuje mu kwezi kwa mbere ejo bundi rwose. Equipe ya Arsenal aramwimana iravuga iti ashobora kuzadufasha nta wamenya Thomas ashobora kuvunika ibibazo bikavuka birangira mugumanye gutyo. Ariko ejo bundi rwose ngo yagaragaye ari muri Rio de Janeiro mu murwa mukuru wa Brazil. Ukwezi gushize niho yagaragaye nyine ari Rio de Janeiro, bivuze ngo nyine ari kuganira n'amakipe y'iwabo kugira ngo arebe uburyo agiye gusoreza umupira w'amaguru mu gihugu rwose yakuriyemo. Imyaka 33 ni myinshi rwose. Jorginho abantu benshi bazamwibukira ku gikombe cy'Uburayi yatwaye 2021 ari kumwe n'Abataliyani batwaramo na Champions League, yagize umwaka mwiza cyane 2021. Jorginho yaje muri equipe ya Chelsea azamwe na Antonio Conte 2017 avuye muri equipe ya Napoli
Jorginho Luis Ferreira atera amapenaliti meza cyane rwose. Jorginho yiduza asimbaguritse cyane. Jorginho reka dusoreze ahangaha. ubwo mukandaje mbabwire ku bya Manchester United birashyushye nabyo bimeze neza muri ekipe ya Manchester. abakinnyi bagomba kuza, amafaranga agomba gutangwa muri ekipe ya Manchester bagura abakinnyi. Taje tubiganira mu kanya gato cyane, kandi subscribe hano tujye tubana 5 kuri 5. Imana ibarinde.